Hame maram, hampuan apa kadang pada lo. Ini lah bangso presmit mate nang itu media no itu kewangan kok alam teh kelalo. Je penanganan ni kita ingin kita me karbiang long. Penanganan monitor kontroversi asam ini lah ni malang aku tak penanganan ke kelang do. Lah soalong pen nili hidup dami do. Bagi tan gantung do de karbiang lo arah kemana kecini kenang sok. Halas soalam mangkela lo nim lagi muni la tumsi kebunaya alam to arnam ke anni mawe arnam ke adhoram mawe arnam ke inuga hala bangki ni bang mikana ya nontina adhoram ke klan tonta bangke apa na bang aban tinta la soalam ke ni je tu gantung ke lalo je karbi buat tu malam ke ni malam bang ke ho kecek bang kita me hampu pil ke bang kan kita me karbi ke pejo kado kawe abang atang pene kato ka beta thano kita itu mani mamen ke lapu itu han karbi ada pan ke han kan ke na hok along ta tok wok tawe na hok along ta ke ning ke sarawe asi nim ka we bang amen ka we tong ke me nai ne pine ke hang ku tek tek apo si nim amen awe dat ku tame ili to mange ini ki oi ka awe lapen lalo lapen thuang bang ke karbi anim non ni hang la pen ni jang karbiang long kontroversi topik do hang hai son do la so long pen ni dung ban pen ni don kang tung ke lalo je west karbiang long na tu sita me hong hari tu sita se met pathe pu is karbiang long sita me hong hari pu kroi pre si hang pu anim si pathe nai lam do la so long pen sita me nili budami bu bangke lalo lahinida non mage ni mamelo pu il tip bangke kalila ate Christianity ke bangke ceng pen East India Company dong bang pen dak Christianity prosar kuriji pu ke ceng pen si Christianity bu nage klang pen masih la hong hari pu isi ke Jepang tek don pat aron parim mate kati pe do temuan ke hong hari pusi hasil kubom lo, lalu kubom pe bom yang non dak dua bagui lo non itu tot prong, tapi dua bagui lo lalu kimon pu adhoram nang klang lo dak aron kimi pu nang klang lo, aron kimi nang klang bengke, itu ke aron kimi kali karbi lo, itu ke karbi aron ban di klembong lah, maksudnya aron ban tanang deh lo, tapi nin pu ke lata kali, non make kali lah, tapi lalu pakalan wet dia pan mangke lagi ini tung tingwai pigna lang klet pigna lang lagi nona mar bangke laso a kontroversi bangke itu mak khai lo beda nai ni hang ni dan de thak beda nai karbi hedam tang de karbi wala mang si tung pate ko nanti hala mang si li hin beta semet pat kini je nung tung nomor si la pena dun tu bangke lalo ni malam pen itu mana tung ke klan ke dam lason pene thek long pon do lapen ke kem ke li la hai ka do be sa do ta la hai ang kwang pen non la pu ili tom is kar biang long se ta me isuman ke je ton te do ke je ton do la hai ke do bong wang bong po asi la ni malam pen lok bang ke pathe ra dang ne la si non la 2020 la 2026 sensa selama bang sinon dah semet pet bagai pati bom atau sensa nang le ro do ni la so lam da ti hu de lo la si 2026 la non central population census 2011 do de non 2026 do po la so sensa so long bagai ada Christianity do Hindu do Muslim do Sikh do Buddhist do la dum do la recognize a religion no ha dum bang ke dog web po kita melaku recognize their religion nongke all India tribal religion anga recognize kali pilo. Laso lampen itung bangke Hindu tak kali Kristen tak kali kursi kaki itu dosi klaim bawa tu lo. Lah itung teh all India tribal teman ke jat tu. Lah tu bangong kisi satu bangke pilo cek tok ni ke.
là si non kan komande ban je tok ni pulau ni ke hong hari je tok dak ko ajak pa je plang lain pa je plang nam ajak cuma ni ke handphone ni je tok dak ko ajak pa je plang lain pa je plang nam kita non mang ni opinion mang ni dung mang ke handphone ni bala pu je tok bang ke ba hong hari nim pu je tok la bang ke ko la dak Hindu pulau nang konwat pon dia sam tu la si ke min nai bang ke ada others option doi others option lo ngong si tok lo te others lang si ke min nai option si klani ate others lo mang ke la ke pu da pon ni pen ke la so others si kar biang lo nong oh be people si others pu chitok ong le lo kar biang lo ke da Hindu da kali ya Kristen da dolo si tal ong le others ong le people lo te others ke la ke ajak tak kali lo jual video tumsi ke chitok lo hala bang si klan ko pusi opinion la kan gisuman tumni to ti wai bom nu la so opinion do la hello la si la suang bom kan achat alam bu tame ki bang gilang ani tame ni karbi tangte karbi edan bang ni ha ni jang karbi la pu karbi la son ma pu ju pe pinra kaya teng ke do si ili kanang sa la ben 2026 la mona stensa salong ko pusi ke tok dun ji ma la bang ke karbi ang long intellectual a group ta do ke thek ke re ili tong karbi ang autonomous council lo mata ke thek ke re tong topik ara ni tum pen ili tum pan ipin khat lo bolo te hala so ta ili tong plan na ko asi lan si deli na te into pang ni ko pardon